Kani gadega Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Kaseng Khasi Students Union, Southwest Khasils District, ne kasngi ka arpulai trek uyayong. Kaladawa na ka Khasils Autonomous District Council, bakam day ban ay no objection certificate, syaki artuli kikor hakasnong rangthong. Kibatmu bandi yala kajaka syakatnat sipaya da kapot ka Border Security Force ka balatmu banbu ya ka office rekam ka hakat hai makrawat ha Southwest Khasils District. Hakaji kendo yo Chief Executive Member jong ka KHDC nekasngi uba pencngan NCM ka KSU Southwest Khasils District kelapan pau baka seng kalayo jingtem baka kor sanglen bat ka kor imle kitemu bandi ya kajaka ka bahe da kispa ka syakatnat sipai BSF ka bawat jaka bansna ya ka ketem jong ka haksnong rangthong bat halor kane ka KSU Kaladawa na ka Executive Committee jong ka KHDC banom ya ka NOC syakini ki arkor bat bantuklar ru halor kane kanang bagani ka jingtemu sim jaka kat kom kalan acquisition act kan ya chakman Kalian juga kesangi persatuan yang kita jumpa kita supaya namanya isu pun dia kerja kita cepat bah masuk dalam dunia kalau dulu harus kita dalam dunia supaya bagi pejang dia mau sebut mau pat nanti aku nak keluar kesulang pun mantap kerja pun buat kerja buat je cepat bah hak benikong ho kita keluar benora ke sekolah ke jika pulih putih ke jika smart ke keluar benora kita Andre kita ke ini berkat kita pun bantang kerja yo nong dia kita kuan juga supaya dalam tu Ba't diberi materi baktaan tu? Mana kalian juga keseng ru, ni maham, ni kini kiajen, coba keluar jaka, dia kini supaya hang tiap orang tanginan, nomor bakat hang tiap orang tanginan, tiap jaka lah buat, art lagi kuar kata kuar semuli, kata kuar senglin, lagi semua mana kalian juga keseng, ni ketu kini kiajen, makin umpa, kamai pisah ada kualiti, bersuk, bakwa, bersepenyuk. Ya kata jaka kejuki hari kebanlong benda kejutem bak benbu juga ya kepateng banwan te gajingwan jungi mata kasiru bani kendu UCM kena por kolong ba bandawa lani ban kerpat di UCM baude ban perkat ba bade berkeni kemat banom ai NOC ya ka ba kispai gen yok benbu kaktem mar kumbang itepi ba niui kai baja kini senam lani kibnai badap hapo nong trai ha ka ba kadangdan tangka BSF kam hari ini bahaba kisipai BSF kikwa bansana jengking la pom mi kiding kwai kan bat kala le jubor ya kinongrep habo no try tegai ka banja pat lada kani ka jingtmu banbu BSF battalion headquarter orang thong kan urlong te hari na kalang jungi kum kaseng yang skam konongrem banginom sha dalairu bat ni maham kumalong bangi maham ki agent ba kimdai ban wan penbi da kum ni da kum tai ya kipat ba jong kasnong lani jong kadong katain habade berkani banta te hajing e keduk jungi bursi amru ulai thu ingi ba hajing sha peladon kan notification napo jong ka district council ha ka ba kinu habade berkani banta ba ong ba nomla ban ya chakmat lani ya tibakum gini kam tham dayo swaya ka prior approval napo jong ka district council teng so ban ong ba kani ka jingle ni iba kini nakalang juga try jaka berkunjuk nakalang juga BSF kelapan kanya kani nomor berkelale klaim kajing tip juga district council dari nakalang juga bar kajing keduk juga kumbang lakan tu nilai keduk mane ya executive member in charge dong kalan hadir lengdo ha bang ila banjur bamdai ban INOC ya ki bakum ni kita subai bar nakalang juga kiru kala ai kajing pentingna bar nakalang juga kinom INOC dari bakani ka nomor kumba kani kan kita hi nomor bakini jaka kin hapno cantonment area mane kin hapsu jaka ban pej nyepot district council ban ui balada tang surung sipai kemudian i ba kinang skot jaka